Da idem uživo, ja. Znači ovo ide javno, mislim, daleko, svugdje u svijet, na Facebook, svugdje, evo, recimo. Nema potrebe. I dalje smo uporni ovdje, jest da je malo kiša, ali nema veze. Jest da je malo kiša omela, ali evo, mi se ne damo. I za dijasporu, jel, svejedno. I dalje smo uporni, Mađo je uporan. Dobro, idemo u svijet direktno, jel? Sve je uživo. Ovdje je ta najjača ekipa koja je najviše žedila. Evo, trudimo se to da... Trudimo se to, isto na sjelo, jel? Snimamo, idemo uživo, da. Bez nekih nepotrebnih komentara, evo, ajde, nema veze.